Tripura mothabai shaklaijak ADC bonno paithagogo shehune shaklaikha HasteHaphang aboni bagai cha shalo ADC te HasteHaphangni Jotto sebo khlainai rokno jeseke fano office Thangnanibagwi Kwrak Dagimung Rwkha HasteHaphang Constitutional Solution ni Shanmugo 30 September Shalmariwa Damnui Jorani Bagoi ADC Amsai Bond Shaklai Mani Tripura Motha Lai Thangnai Cha Shalo Nuyung Mawa Kaisa Kokthum Panda Khlayo O Shaklai Mungrumani Tripura Motha ni Kasam Chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma Fiaba Tripura Motha bai Shaklai Jak ADC Bond Notuyoi Tabukshak Jora HasteHaphangni Rwkhaktui Fayago Kaisa Firokmung Paithago Tripura Motha bai Shaklai Jak ADC Bonno Paithago Go Shehune Shaklaikha HasteHaphang Aboni Bagai Cha Shalo ADC te HasteHaphangni Jotto sebo khlainai rokno jesake fano office Thangnanibagwi Kwrak Dagimung Rwkha HasteHaphang Fashalo kaisa notification ni bisingtui o shaklai mung Rwkha HasteHaphang Abo haikena law and order muthangoina ruknani bagoi haste police ni dagifangno rujakha Kwrak Dagimung tongkusangno sabainani nainai jesa beremni chaitumungno kashoina ruknani shaklai mung Rwkha HasteHaphangni secretary P Das Raja Khoraguli nishimi pranobni kokthum Chini Khorang